أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين imana iti ibutsa kuko urwibutso rugira bemera amana kamaro kabiri nayo mpamvu rero ngira ngo twibukiranye ku isomo bita al-istihza fil islam mu ncamake bivuze ngo ugukerensa no kunyega utesha agaciro idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Benshi mu Bayisilamu barabikora ariko nyamara batazi yuko ari kimwe mu byaha bikuru muri Islam. Al-istihza min kaba'iri dhunub fil Islam, ni kimwe mu byaha bikuru. Hari n'abandi Bayisilamu usanga babikora ariko none ugasanga bo bayifata nk'ari ibintu byoroheje, bashaka gusetsa abantu, bashaka kubishyira mu bintu byo gusetsa, ariko nyamara batazi yuko ari ibintu bihambaye imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Watahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim, bakeka yuko ari ibintu byoroheje nyamara imbere Allah subhanahu wa ta'ala birahambaye. Nyamara abana Islam, al-istihza wabikora ubigambiriye, wabikora utabigambiriye, menye yuko izo mpande zombi Qur'an yatanze hukumu yuko ari ubuhakanyi. Umuntu ukora istihza ukerensa mu idini y'Imana, haba muri ibada, haba mu mateko y'idini, haba no kubemera amana ndetse no ku ntumwa z'Imana, ibyo byose rero iyo uzanye gukerensa uba uhakanye. Yo kureba min asbabil istihza, zimwe mu mpamvu zituma abantu bakora istihza, bakerensa bakanyega mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Impamvu ya mbere ni impamvu bita al-kufru, ubuhakanyi. Imana subhanahu wa ta'ala iratugira muri Qur'an suratu Kahfi aya 56 aho Allah agira ati wama nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina, ati mukuri nitwohereje intumwa n'abahanuzi uretse kugira ngo zibere abantu zitange inkuru nziza kubemera amana ndetse zinaburire ba bandi babahakanye. Wayujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhidu bihi al haqq, maze ba bandi babahakanye bakazigisha impaka mu mafuti yabo, mu binyuma byabo. Yudhidu bil haqq, bakabikora bagamije kugira ngo bapfukiranye ukuri. Wattakhadhu ayati wama unziru huzwa, bamaze bagafata aya z'Imana, ibimenyetso by'Imana bakabifata nk'ari ibintu by'imikino. Wama unziru huzwa, nibyo bababuriyeho, nibyo bakoze ukubaburira, bakabifata nk'ari ibintu byo kunyega. Bavana Islam, iyo ni impamvu ya mbere ituma abantu bakora istihza, ni impamvu ya kufuru, ubuhakanyi waba burimo. Impamvu ya kabiri ni impamvu bita an-nifaq, uburyarya. Burya indyarya nazo zikora istihza. Imana subhanahu wa ta'ala iratubwira muri Qur'an suratu Tauba aya 64 aho Allah agira ati yahdharu almunafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahdharuna. Ati indyarya zitinya ko zanga ko zisomerwa amagambo y'Imana azikomanga ku mitima yazo. Allah agira ati qul istahzi'u, babwira uti ngaho nimukomeze munyege, Imana subhanahu wa ta'ala izagaragaza, izasohora iri mu mitima yanyu. Iyo ni impamvu ya kabiri ituma abantu bakora istihza, impamvu y'uburyarya. Impamvu ya gatatu ituma abantu bakora istihza ni al-kibru, kwibona cyangwa se ubwibone. Iyo ni indi mpamvu ituma abantu bakora istihza. Umuntu ashobora kuba afite ubwibone, al-kibru, ahantu hakomeye cyane bagomba kwitondera cyane. Umuntu ashobora kuba afite ubwibone wera imitungo afite, cyangwa se kuba ari umuyobozi, cyangwa se kuba afite ubumenyi, cyangwa kuba akomoka mu muryango w'igitangaza, umuryango ukomeye, cyangwa kuba afite ubwiza. Ibyo bikamutera gukora istihza mu idini y'Imana. Urugero twatanga nk'umuntu ufite imitungo, nk'umukire aje gutemberwa n'umukene, n'umuntu abona ko arusha ubushobozi, wa wundi aje kumubwiriza amagambo y'Imana, aje kumubwiriza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamukire aho kugira ngo aha agaciro ibyo bari kumubwira, ahubwo akareba urwego rwa wa muntu yo kumubwira uwo ari we. Se uyu muntu umbwira ibi ngibi urinde, ni ibiki utunze kundusha? Ubwo bukene n'ukunzana imbere yanjye, ugasanga arimo aranyega wa mwemera amana, ya magambo amubwira agahita yatesha agaciro. Bityo bigatuma noneho ya kibr, ya takabur afite kubera imitungo ye ituma akora istihza fi dinillah. Undi nk'umuyobozi ari mu rwego runaka mu nzego zo hejuru, agatemberwa n'umuntu uje kumubwiriza, uje kumubwira amagambo y'Imana, maze we akareba urwego we ariho, agatesha agaciro amagambo ya wa muntu kubera urwego we ariho. Aho kugira ngo aha agaciro ibyo avuga, akareba wa muntu urwego ariho n'icyiciro arimo,
ese uyu muntu uje kwicara hanga ni umuntu nyabaki, ibyo aje kumbwira ni ibiki, bya bintu akahita byambura agaciro. Uwo rero aba afite istihza muri we, afitemo takabbur ikamutera gukora istihza ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wakadhalika n'ubumenyi, abamenyi ibwira ko afite ubumenyi burenze cyane, hanyuma bamusanga mu makosa runaka, mu mafuti runaka, azi neza yuko ari haram ibyo ari gukora, wa muntu bimubwiye akabona yuko wowe undusha iki mu dini, wowe ni iki undusha kubumenyi, ibyo umbwira ni ibiki, kandi amusanze muri haramu wa Islam. Ibi rero al-kibru ituma umuntu akora istihza fi dini Allah subhanahu wa ta'ala. Hakaza indi mpamvu ya gatatu ituma umuntu akora istihza, nicyo bita al-jahl, ubujiji no kutamenya. Urya injiji nazo zikora istihza ku byo zitazi. Ibyo bikunze kuboneka nko muri za madhahibu al-islamiyya, bamwe badahuje za madhhabu, ugasanga abantu barakora deba hagati yabo bombi, ariko noneho yamubwira ikintu cyangwa se akamusomera riwaya runaka, ya riwaya akayitesha agaciro, we akibwira yuko we ibyo ariho ari byo by'ukuri, ari byo bimeze neza, ari byo biri ku murongo, akabona ko iby'abandi ari ibintu biri aho ngaho gutyo gusa. Bityo abasla ibi cyo bita al-istihza bil al-jahl. Al-jahli, ubujiji, burya ni ikintu gishobora gutuma umuntu akora istihza. Abasilamu rero ibyo ni ibintu bine tumaze kubona bituma abantu bakora istihza. Icya mbere twabonye ni al-kufru, icya kabiri ni an-nifaq, uburyarya, icya gatatu ni at-takabbur, ubwibone, icya kane al-jahli, ubujiji. Abo rero bose iyo bakoze istihza, buri cyiciro gifite urwego cyangwa se uburyo abantu bibukiranywaho mu bitewe n'icyo cyiciro umuntu aba arimo. Iyo ari injiji, uwo muntu aba akeneye kwigishwa cyangwa se aba akeneye kuganirizwa cyane kugira ngo bwa bujiji arimo abashe kuba yabuvaho. Dukurikizaho icyo bita ilajul istihza. Ese ni uwuhe muti, uburyo ki umuntu ashobora kwirinda istihza, kwitwararika kugira ngo atagwa mu cyaha cya istihza? Impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu yirinda istihza ni ma'rifatu anna al-istihza min kaba'iri dhunub. Abantu ni ugusobanukirwa no kumenya neza yuko istihza ni kimwe mu byaha bikuru muri Islam. Iyo kimenye gutyo bituma istihza uyirinda, ati biri mu byaha ndengakamere, bityo amagambo uvuga n'ibikorwa ukora ukarushaho kwiyegesera kugira ngo utagwa muri ba bandi bakerensa banyegidini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi tuyisanga muri suratu at-tauba aya 35, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati bismillahir rahmanir rahim, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Niyo ubabajije uti ese ibyo mwavugaga ni ibiki munyega idini ya Allah, ibyo mwakoraga ni ibiki mukerensa idini ya Allah, barasubiza bavuga bati innama kunna nakhudu wa nal'ab, twebwe twabikorwa twikinira, twari tugamije gusetsa abantu, twari tugamije gutebya. Imana subhanahu wa ta'ala iragira iti qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Babwira uti ese ni Imana, ese ni aya zayo za Qur'ani, ese ni intumwa yayo murimo mukerensa mutyo? Allah ati la ta'tadhiru, muramenye ntimukagira indi mpamvu yari yose mutanga mwitwaza impamvu, qad kafartum ba'da imanikum, mwamaze kuba bahakanye nyuma yuko mwari murabemera Imana. Iyi ni aya rero igaragaza yuko ukora istihza mu magambo yawe umaze kuba umuhakanye. Iyi ni aya yamanukiye kuri bamwe mu basahaba y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ngo bakerensaga bamwe mu basahaba bagenzi babo bari kumwe na Rasul. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma umuntu birinda istihza, ubonye ko impamvu ya mbere ari ugusobanukirwa no kumenya yuko gukerensa no kunyega idini ya Allah ari kimwe mu byaha bikuru. Indi mpamvu ya kabiri yo kwirinda ni ma'rifatu su'u masiru al-mustahzi, ni ukumenya ingaruka mbi zishobora kuba kuri wa muntu ukora istihza, wa muntu ukerensa idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imana igira iti وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ngo bawa ingaruka mbi zamaze kubageraho kubera ibikorwa byabo, wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, maze n'ibihano bikazabageraho byabagezeho kubera gukerensa no kunyega kwabo. Ibi tubikora muri suratu Jathia aya 33. Iyo ni impamvu ya kabiri rero. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma abantu birinda istihza ntibagwe muri cyo cyaha, impamvu ya gatatu ni igira iti al-ibtiadu an majalisi al-mustahzi'ina, ni ukwirinda kuba waboneka mu byicaro
birimo amagambo arimo gukerensa idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imana rero tubwira muri Qur'an igira iti suratu Nisa aya 14 bismillahir rahmanir rahim wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ukandi mwamanuriwe aya z'Imana, mwamanuriwe mu gitabo amagambo y'Imana, iyo bayumvishe yukfaru biha barayahakana wa yustahza'u biha bakanayakerensa bayanyiga. Allah ati fala taq'udu ma'ahum, muramenye ntimuzicarane nabo hatta yakhudu fi hadithin ghayri, kuretse muri ibyo byiciro byabo bahinduye amagambo yabo bakaganira ibindi. Iyi aya iratwereka yuko mu gihe muri majalis mu byicaro ugasanga harimo amagambo arimo kunyiga no gukenesa idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, muramenye ntimukicara muri ibyo byicaro. Qur'an irababuza, ujya mubabwira muti ibyo muvuga murimo murarengera munyiga idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabona banze rero haguruka ugende uve muri icyo cyicaro. Abavandimwe rero ibi ni ibituma ibishobora kuba byakurinda kuba wagwa mu cyaha bita al-istihza. Ese abantu bakora istihza mu biki mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tugiye kureba mu cyamake ibyo abantu bakoramo istihza. Min mawatin al-istihza, ni biki abantu bakoramo istihza? Cyambere abantu bakora istihza bil kutub al-munazzala, abakora istihza mu bitabo byahishuwe, uravuga Taurat, Injil, Zabur, Qur'an. Icya kabiri hari abantu bakora istihza bil barahin wal hujaj, abakerensa kubimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari abandi bakora istihza bil wa'id, bagakora ugukerensa ku masezerano ya Allah subhanahu, ku sezerano ry'Imana. Urugero nk'umunsi w'imperuka, ugasanga abantu bakerensa umunsi w'imperuka. Hari abakora istihza bil ahkam shar'iyya, abayisilamu bagakora istihza mu mategeko y'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero nk'amategeko y'idini nk'iswala, amategeko y'iswala, amategeko ya zakka, amategeko ya sawmu, ya hijja, nikahi, talaka na mirathi. Tugarutse kuri mirathi bivuze kuzungura. Ugasanga nk'umuryango bagiye kugabana imitungo ya nyakwigendera umubyeyi wabo, wababwira uti mwaje mukagabana nk'uko idini ribigena, bakavuga bati ibyo by'idini birekesha, reka tujye mu rukiko niho turaza kugabanira neza. Aho ngaho ni istihza, ukeresheje amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari n'abakora istihza bil ibadat, gukora istihza kuri ibada, bikorwa ngandukiramanana Imana yategetse. Aha rero abisilamu bagomba kubyitondera. Imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. Qur'an rihanangiriza abemerama ati muramenye ntimukagire inshuti babandi bafata idini yanyu bayikerensa bayinyega. Muri babandi nabahe aba al-yahudiya na nasara ndetse n'abashirikina. Wabo rero banyega idini yanyu, muramenye ntimukabagira inshuti. Allah ati wa idha nadaytum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba, iyo muhamagariwe kujya gusari mubarabikeresa babinyega. Allah ati dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun, abo ngabo rwose bamenye yuko ari ba bantu badatekereza badafite ubwenge. Ni suratul Maida aya 57. Ibi rero bikunze kuba ku bayisilamu, ugasanga agiye gukora mu kigo runaka, yakiswala cyagera yagira boss ati ngiye gusari, boss akambwira ati ibyo giyemo ni ibiki byo gusari, urabona ibyo byo gusari bindutira akazi kanje urimo. Ubu rero uranuka mufateho nk'inshuti, ntukamugena inshuti kuko arimo arakerensa imyemerere yawe. Arabakora istihza ibir rusul, bakora istihza ku ntumwa z'Imana, n'intumwa y'Imana bamukoreyeho istihza, bamukeresa. Qur'an iti wa idha ra'aka alladhina kafaru yattakhidhunaka illa huzwan wa hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri arrahmani hum kafirun. Wa ijaba kubanaga bahakanye baravuga bwabati hagati yabo, ese n'uyu nguyu utuka imana zacu. Idha ra'aka al-kuffara ayyuha ar-rasul asharu ilayka sakhirina minka biqawli ba'dhum li ba'd, ubwo bakavugana bati ahadha alladhi هذا الرجل الذي يصب آلهتكم, ese uyu niwo mugabo uvuga imana zanyu azisebya. Bavuga bya bigirwamana basingaga, bajahadu birrahmani wa na'mihi, barangiza bakarwanya amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari abana bakora istihza bil mu'minina, bagakerensa abemeramana. Bavane baslam, n'iki nacyo nicyo kwitondera cyane. Abemeramana gukerensanya hagati yabo, ugasanga umwemeramana aritabira ibikorwa bya ibadati bitandukanye, aritabira ibada ashyiraho umuhate, ariko babandi byananiye bakabakeresa.
abo ngabo Qur'an yabise yuko ari abantu ari inkozi z'ibibi. Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun, babandi b'inkozi z'ibibi iyo babonaga bemeramana barabasekaga. Wa idha marru bihim yataghamasun, abemeramana babanyuraho ubwo bakaryana inzara hagati yabo bavuga ati dore bari ibyo barimo. Allah ati falyawma alladhina amanu min alkuffari yadhakun, bamenye ko no ku munsi w'imperuka umunsi uzagera abemeramana nabo bazaryiga babahakanye. Abasilamu tuza muri surat Mutaffifin hari n'abakora istihza ku bemeramana. Rero Qur'ani ivuga yuko nabo haba ari abayisilamu baba batari abayisilamu, abari igikorwa bakora kirakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kubw'ibyo rero iri somo tugerageze turitekerezaho, twitonde mu magambo yacu tuvuga, mu bikorwa byacu dukora. Ushobora kuba wakenensa icyo ari cyo cyose nawe min al-ibadat, icyo ari cyo cyose mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mu bikorwa ngandukiramana, kibwira yuko ari ikintu cyoroheje, nyamara imbere Allah subhanahu wa ta'ala igikorwa gihambaye cyane. Abagize ugukerensa mu magambo yabo mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bagerageze bakore tauba, bagarukire Allah. Ya Rabbi, navuze iri jambo nkerensa idini ryawe, ndirnyega nibwira ko ndi gusetsa bagenzi banyu, kumbi waguye muri kufuru, ugakora tawuba imbere Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akakubabare. Nk'ibyo rero gukora istihza mu dini ntibyemewe, ndetse no ku bandi no ku madini yandi bakoramo istihza, ugira ugukerensa no kunyega imyemerere yabo, si ntago byemewe. Ahato iyo muri kuganira ntukanyega ibyabo kugira ngo banawe bataza gukerensa idini yawe. Bavandimwe, tugerageze twitwararike dusaba Allah yuko yaduha kuba mu bagaragu beza bahora bigengesera bakora ibikorwa byabo kugira ngo babashe gutungana. Imana subhanahu wa ta'ala izabishimira hano ku isi neje kumusumiruka. Dusabira abakoze istihza bose Imana ibabarire, kandi nabo bamenye yuko ari icyaha ndengakamere baba bakoze, bicuze ku Mana. Wabillahi tawfik wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.